Ay, kadlaw na ako ning i-check ang oxygen sa akong anak kung okay ba. Tanaw ninyo guys, murag dili jud okay ang iyang oxygen. Kani nga time nabalaka na kayo ko, wala ko'y tulog. Tanaw yang sitwasyon, hubak siya, gihilanat, giubo, gisipon. Mo ning kahimtang ni Carmes kaya sinang mama dili jud mahimutan kung unsa wala ko'y tulog ani, sige lang check sa iya ha. Huna-huna nako, lami na kayo iadto sa ospital kay para gani masigurado jud kung unsa iyang gibati, pero kay gabii naman. Gikan mi nagpalit ani sa tambal, daghan kayo among gipalit pulmodual, ang mga hubakon ani ka relate jud. Tanawa iyang kuan o paginhawa kutas kay sa nga tanan murag naapil sad ko pagkakutas nga nagtan-aw sa iya ha. Morning naka-decide ko, nagdali-dali jud ko nga mo absent ko, bahala na unsa na diha, work versus imong anak. So syempre imo jud 100% i-choose jud nimo imong anak, di ba? Ingani nga sitwasyon. So ni absent ko ni adto mig doktor, naghuwat mi unya pag-abot sa doktor mga 11 naman, naghigda-higda sa siya. Kami ang first nga pasyente sa doktor. Niya nabot ang doktor mga 11 naman kapin. Siya nagsige siya pangutana kung unsang orasa maabot ang doktor. Unya guys, kay naabot 11 naman jud kapin, siguro kutas na jud kay siya. Ako siya gipahigda diri dapit sa daplin. Kay lain naman jud iya akong pananaw siya, naluoy na jud ko, pero nalipay ra sad ko niya kay patience ra kaayo siya. Muna guys, ang sitwasyon diri na ako siya gipahigda. Pero naarang-arang na lang siguro, pero lain jud kayo iyang paginhawa. So naabot jud mig emergency room, nagtuo ko nga check up lang. So na emergency room jud siya kay ubos ang iyang oxygen. Need na jud siya emergency. So kuan din siya, gidali-dali dayon siya, gibutangan siya og oxygen, gipaasuhan siya. So mao na guys ang sitwasyon. Unsa man imong gibati? Giluk akong ilong. Naman ay hangin. Unya, low man imong oxygen. Siya arang-arang na. Unsa man imong Arang-arang. gani ha? Dili. Nagtuko guys nga magpa-check up lang mi karon, sus naa na mi sa room. Nagpaabot sa among swab test nga okay ra ang result, ugma dili mi pwede ka gawas, hatdan lang mi og food sa kong bana diri sa room. I hope and pray nga negative ra jud ang result. Mao yung sitwasyon guys, nagpasalamat ko nga nakatuog siya gamay, pero di lagi gyapon makatuog kay naay nurse. Salamat sa inyo pagtan-aw guys, hangtod na sad ugma.